and umkhwanazi iphoyisa angazi kuthiwa kwethiwa abanye bathi umuntu into ethi izinkanka abantu uyiphoyisa ngqo akazithengi iskelemu. But into esiyenzekile futhi ekubeni ukhomishina kwakhe loKwaZulu-Natal kuningi afika kuthola futhi kwabuyisela isikhathi emisiwe unyaka wonke ngabo 2011 2012 ngoba ekushiyeni kwakhe waphatha kathi mkade kuphuma ulo uRia Pierre emva kwento yaseMarikana kwase kwakhethwa kuSithole ukhomishina uSithole naye wagcina ke engazwalanga noCele ngenxa yayo indaba ya futhi yeconference ANC mangaphosisi ya 2017 wagcina iphumile kulona uSithole uKhehla wangena uFani Masemula. uFani Masemula ebenaye umkhwanazi baphuma kwi-operational response isho section yasemaphoyiseni ifaka bona uPOP laba no-TRT no-NIU naye umuntu oqeqeshiwe kodwa ke akayona i-special task force usho ukuthi nje kwaba i-experience ukuthi usemncane lo unkwala. Kodwa ke into eyenzakala njengamanje uyothi ngasho Sibeya awuchaze nangosibeya ngoba sizwe ukuthi ubudlelwane bukaMkhwanazi kanye no-National Commissioner buhle kakhulu and uMkhwanazi reporter ku-National Commissioner kahle kodwa usibeya lo khala ngeuniform ongazi neuniform kaMkhwanazi chaza ukuthini uthini wakhe umbono usiqiniseke uma la uzongena khona wena njengamanje nangu baba uKharaway ethi lento singayibuki ngaleliso esibuka ngalo kodwa iphendla indlela sizwile ukuthi iKwaZulu-Natal ihamba nobaba uMacingwana ithi phethe yena makiwa kwi-conference kaKhongolose elandelayo la sizwile khona ukuthi ungathi noKhabazela uyabuya njengo president candidate kaKhongolose singazi sithuli silalele ngabe sekunjalo banonya phela abantu bepolitiki mabengabulalana bacekelana phansi. Usibiya lona naye uyiphoyisa kodwa ke futhi wasenza ngale Free State kodwa siyokhumbula ke baboshwa nabo Mdluli ekudleni kwayo imali kodwa ke indaba ukusetshenziswa budedengu wasisikhwama lesi esikhokhela abantu sithi impimpi kudala thina isikhwama se-slash fund lesi ufuneke kwazi ukuthi uma utshela amaphoyisa ukuthi umbovu wezinto ethize bakamempele banje umbovu aba-convicted bese makuthiwa ikhomekho kaboni kuyahandle kuyothathwa kuleyo mali but yes kuleyo mali into eyenzeka lesikhwama amande amaningi ade liphethe lolukhonela liphethe babe-register iy'ngane zabo nodadewabo nabafowabo as ama-informants usho ukuthi laba sithi impimpi noma ama-sources bese bekuningi imali abayihola njalo ngenyanga ukuthi ila bantu abasitshela information. So ke leyo mali isikhwama ukuthi lo kuthiwa nosopolitiki nabo bafuna ukufaka isandla kule cookie jar yinxa leso sikhwama-ke ukuthi le mali akufuneki kwazi ukuthi wobani waphela mase ukhipha umuntu oyimpimpi vele umbeke engcupheni. So kube lula ukuthi le mali idliwe wonke umuntu ongena emaphoyiseni uyafuna ukuthi ayidamzela kuleya mali ngoba imali ongeke uchaze mase ngithe sengimbambile umuntu wezithize ngicela ukuthi impimpi yami ngiyibhalisele ngicela imali uyabhalisa ubhalisa yonke into ngoba nakho usiboshwe sesiboshiwe akuvele enkantolo ukuthi njengoba banje ubaloyi nje umpintsho obani so uma ungubani ungiphimpile ungubani sewothola imali yakhe. So ke leli genge ke le ezinye inhlanga ibisifike lapha lesi sikhwama ke yafika yabhalisa inhlobo zabo baphinde futhi ke kuthengwa nemizi kunemizi eminingi egcwele la wonke amazwe aseAfrika la kuthiwa ama-safe houses la uma ngabe ufakazi enkantolo eminye imizi ingaphansi kwe-National Prosecuting Authority eminye ithengwa yiyona i-special branch lesi-crime intelligence kube la behlala khona eminye ihlala iy'hlobo zabo. So imali lapha nje iyatanyuzwa basically. So wabamba leyo nto uMkhwanazi njengoba ekhumdaba yama-drugs nje uKhani lo yilo waphazamisa engathi baphazamisana kwakubanjwa amadragi e-OR Tambo. uKhani lo nawe kwi-crime intelligence wafike lelo ndaba leyo wangathi khona daba aboshwa uthe esuka wayecharge-wa-ke kuthiwa wajajwa uKhumalo noma uKhumalo wemshushisi lelo cala-ke uyena uMkhwanazi wayeyi-presiding office uyena uchairman we-DC ngolimi laselokishini wamkhipha phambili-ke uKhani uMkhwanazi. Since then-ke wabanyamanyambana ukuthi wakhipha phambili uKhani ngoba bebemfuna ephumile emaphoyiseni laba abanye.
yabona ke njengoba ekhuluma indaba ama-drugs sizokhumbula ke mangabe sibuka i-TV noma sifunde emaphepheni la KwaZulu-Natal ukuthi mingaki amakhontena nemikhumbi ebibanjwa laphayana emtateni igcwele ama-drugs kuthiwa ayegoli kuyena okhulumayo uMkhwanazi ukuthi sibambe opende kuthiwa opende akuwona opende sibambe icontainer kuthiwa into ethize ama-drugs so uma ubamba ama-drugs kunabantu abaphazamisayo abathi wena-ke ama-syndicate ubona abantu bagcwele-ke eCape Town nje eCape Town kwabulawa iphoyisa leliyana elaluKenneth ngasikhohla isibongo salo lekhaladi so-ke labantu-ke njengoba besebenza-ke njengoba yesho uMkhwanazi basebenza nabanye osopolitiki bethu-ke ngenxa yenkohlakalo so mase bebona bayabanjwa bayagijima bakhulume sizokhumbula ekuqaleni lo mfana ukuthi uXolani wakho umali kulewo kuqala kulowo kusizokuthola wathi izobopha umuntu KwaZulu-Natal I think kwakuseRichards Bay noma eThekwini wafonela kwathiwa yini efuna ubrigadier thizeni wathi yena wenzani la engathi usedlayile itsheni eyifayo ngibonile ke ensukwini ukuthi uXolani uzosebenza noMkhwanazi ukhula kwazi nanokuthi kukhona umlungu okuthiwa uLeon uSullivan uPaul way-spy saseBritain uhlala eSouth Africa uyena wabophisa uJackie Selebi ngiyacabanga umlungu lo wamasudi abizayo osanda kusona ngicabanga ukuthi-ke usanabo abantu ngoba lethi kukhona igama ekuthiwa ama-tentacles njengey'nkalankala usanabo abantu asenabo lapha ngaphakathi abamtshela iy'ndaba yabona-ke into ozoyiqaphela kuthe uma kungena lo hulumeni we-GNU lo ngene ngoJune last year washintsha izinto-ke ehla i-percentage ye-ANC yaba ngaphansi yawu-40% naKwaZulu-Natal kwaphatha abanye uMkhwanazi masikhumbula kahle bonke o-safety and security MEC noma ukhomithela ezinto baKwaZulu-Natal ubengasebenzi ngokukhululeka nabo ubeya nje ngoba phela afuna yasebenzi uya-akhawunta kubona njengokade ichaza nakuprime kodwa since umnyango lo wakhomithi safety ungena phansi ko-ofisi laprime yonke into uyambona sekunokukhululeka okukhulu kwenzana njengoba simbona ehamba naye makufuna abantu abangaphandle emafemini yonke indawo ama-grader yonke indawo ukhona ukukhululeka ngoba shuthi bengabathembi laba leqembu beliphethe ekuqaleni okukhomba kona kwamanje ukuthi kukhulu futhi akwaziyo ngapho shuthi bengabathembi nje njengoba sekuchaza-ke manje ethi mhlambe ukhona into ayithola ngomunye weqembu elibusayo uphethe amaphoyisa njengamanje okuzokunikeza inkinga-ke uCyril Ramaphosa ngoba manje uma ukhumda wama-drugs njengoba echaza ukuthi akulona abafuna abasenanda west laba abamba inkunzi abantu mase bedawe le nto inkinga kulwa nabantu laba abakhulu labafana nje yebo so-ke masubheka abantu abaningi bahlukumezekile abantu abamnyama ngoba labafana amasebenza into zabo babamba inkunzi batshontshe i-ayini ekhaya bayidayisa ukuze bafide lo mkhuba wabo so-ke sekubonakele ukuthi national kuwo wonke umali onana ama-province wonke umuntu uyamncoma futhi yabona-ke kunephutha eliyenzakalayo-ke kuba sengathi manje bonke into eyenzakalayo makulona ubugebengu KwaZulu-Natal uyena osuke edubule khona lapho kanti into engekho leyo kuphela into ayenzena ukhombise ubuholi ekutheni nje amaphoyisa awamusha uncenga abantu abagangama baboshwe futhi-ke ngizokutshela-ke mina nabanye abangazi ukuthi la maphoyisa amaningi la kuthiwa beze kaMkhwanazi odanki uCaptain akubona amaphoyisa la KwaZulu-Natal ekuyonto esize kakhulu ukuthi awahlangene nale nto awanakho ukuthi ngenzeka kube yihlobo zabo eziganga kanje aya ngokusebenza wona aqeda aphuma lempini whether kusetoti noma kusenanda noma kukuphi nakuphi so abaningi-ke vele abamthandi ngalokho ngoba manje kuyabonakala ukuthi ngathini ubavalela-ke igula lamasi la belento khona kodwa-ke into ezokwenzeka njengamanje kuya phambili ukuthi-ke kona bazozama uceda ngo-April i-contract yakhe ngiyawuzama mhla ka-31 March uyagcina ukusebenza kodwa-ke shuthi sebezozama ukuthi bamgijimeze manje ngoba kufuneka kusheshile ngoba manje kufuneka kufake umuntu othizeni la KwaZulu-Natal naku-national ukuze le nto ezokwenzeka ngo-2027 ngoDisemba angiyazi izobika kuphi i-conference ANC kufike leso sikhathi leso abantu abafuna ukwenza izinto semebe kahle uzobona into ezokwenzeka nje osopolitiki nje wathi uchaza indaba kamacingwane uzobona khona ezoshow manje ngupresident udeputy president uMashatile kuzovela nje ikhanda zakhe and ziningi futhi akubona bodwa baningi bonke futhi laba bazoba zamuveza ikhanda befuna ukungena kwi-top 7 kuzovundula ikhanda zabo ezikhona ngoba into ekhona ubuthaka babaholi bethu abayathi baphethe ndabona imali ayithiziyo nenkulu so
lawo babasemaphoyiseni bayazi ukuthi noma awusabalekile umfoko Masana ufihlamba uyasaba usasebenza so kunzinyana ngoba manje njengoba uchaza indaba yakhabazela uzobona mhlawumbe konke ozovele nje ngawo ukhabazela lokho kuvela ekuqaleni ngendaba babelibiza ngani konje lento yentombazane endiya sestenga ngesikhathi seCovid uzovela okunye nje uyabona ngoba futhi wonke umuntu ozamuveza ikhanda kuzovela ukuthi ubani wasebexela kade bithi uPatrice Motsepe yakwazi uzongena kana branch nayo yonke into nani yabona lokhona bakhoma iphutha akabona ngisho umholi weYouth ethi umuntu umefuna ukuba yipolitician ahambe ebranchini angeke umkhwana zabo president weNC weCountry ngoba we have to be a politician uyambona futhi nakancingela ukuthi indaba in fact nje ngetraining yakhe iyodwa uyafuna nje emazweni amaningi omhlaba iSaudi Arabia yonke into igenge eningi special task force ngenxa yemali yashiya yahamba yosebenza ko-Iraq nakuphi so umsebenzi noma esemncane noma engashiya yena angeke awuswele angahamba yosebenza ngaphandle kodwa into eminyanyisile yena umuntu wejustice ofuna ukuthi kube nobugebengu futhi njengoba kade ichaza ukuthi abantu abava rebulile abantu abadithwe abalwela yena ngebeach abangenayikhala abangenalutho igebe ngezinzile umathanda kubona so kodwa ubhlungu kubona into emphathe kabuhlungu kwalokho ukuthi le nto ifacilitator osopolitiki ngoba benomgolo ngoba belandela ibhodi eliconsayo ukuthi ongcono ikhantri ngoba you can imagine ukuthi ukube sasinomthetho eSouth Africa ngabe lento ukuthi abantu bahambe ezibhedlela bovela abantu bangaphandle ngaba yikho leyo nto ngoba ngabe home affairs wonke into yasebenza yabona amabhunu effective ukuthi kubuze ipasi ebusuku ukuthi wafundakala yonke into kwakuno ucingo lukagesi lapha emlentini emgceleni yonke into but yonke into isavele nje yadedeleka ngoba manje uyabona ukuthi futhi ngoba nabama bavula ukudefenda abantu bangaphandle vele kube uhulumeni wethu uxakeke kanjani ukuthi okay imithetho le ngisho kanjani ngoba phela immigration act mangula ezweni ngaphandle kwolentini eZimbabwe abasichithe isikhathi bathatha bofake lamajele akhona lana intwala yonke into ukuhlupheka kube yonke into hayi lana kumina nawe ngibova sazi mangifuna ukuba nesitolo lapha eMsunduzi edrobheni ngiyamupha umnyango ukuze kube nesitolo kodwa abaningi abokuhamba abanezitolo abenza yonke into badlula wena nebanemoto yonke into uzobothe imali ayilithele nenkumo into embi ukuthi labantu abakhuluma kakhulu bathi abantu bayaganga uyabona uma une-medical aid uyijaji ugadwa 24 hours wonke amajaji ayagadwa if abantu abazi kulula ukukhipha isinqumo nje esizoba against yabona ukwenza into ukuthi bandlela yonke into ngoba bona bahamba baya ku-Netcare baya ku-Mediclinic yonke into bayayi-theorize lento umuntu oyifilayo lento unesi lo dadweni nomfowini osebenza esibhedlela nodokotela obona le nqwaba abantu abagcwele emabhentshini yonke into kanti abantu balentini ukuthi nje iqiniso liyabalekela kodwa-ke ngiye ngithi mina-ke egcineni le-South Africa kuyofika isikhathi la yoba khona iqembu elifana naleli lase-France okuthiwa i-National Front ebelithwele umfazi uThuli and lo wagcina egwetshiwe elokulwa ngethikithi lokuthi lilwa nendaba yokuthi sekugcwele mhlawumbe abantu bokufika la futhi bazinzula umathanda siyambona uTrump lapha eAmerica uthi engena nje achithanga isikhathi konke yakhe kuthiwa i-ICE immigration and customs and whatever wakhe kumanje wakhe indawo lapha eFlorida wayizungeza ngalabo ngengwenya lezi kuthiwa ama-alligate ukuthi umuntu oweqala uyodliwela izingwenya lezi ngeke bayayibona lento ukuthi inenkinga yonke nobugebengu bunje ubugebengu yiyo lento le ngoba sikhule thina isikhathi nangikhula mina isibhamu esasikhona ongekho nje 9 mm kwakuyivolovolo kodwa umuntu onevolovolo waziwe khonje ukuthi abanevolo esatsha hayi namhlanje akwenzeki lokho kuba amachanca yonke into so into ezokwenziwa ngisho nje lento is about i-ANC ngo-2027 uzobona going forward ukuthi uzokwenzakalani it's not about this is a side show nje le kodwa umkhwanazi useyibonile yena lento le yikho esevele wancama kulentini ukuza wakhe lapha kwi-press conference nabafana be-task force nabe-NIU bese funa ukukhombisa nje naye efakwe zakhe lezi ukuthi empeleni yena ngithe ekhasini lami la akasiyena umnqolo yabona ufuna ukukhombisa bona osibuya labo ukuthi akasiye umnqolo yena azangachobe intwala zikanina egombeletheni wayeyiphoyisa wakulwela ukuba yiphoyisa so ubezama bakhombisa ukuthi noma basebengenzani manje akanendaba yena ngicela ukuma lapho mbofu
And the sad part, what we've had